om na bronchitis chungchang lemon soila hemi kan chua pa thok na do thrang te hi thingkung buk tak ang mayan azar sung maya hemi kan chuap nar le ka in kar vela thok na dot lo vung le na inflammation kan ti hi bronchitis chuani a om na pa nga hi chu lo om thutin kar ni khat nu adam vele mai thina khu oman no om le rok thi thoha le khosik om tlang puya om na za som kuwa 90% vel hi virus wanga nia hriat ani a abak hi nan na hritte hemi hritlang wangte thil huat wangte boruak bolhlo vaivut khu le mei khu wanga mani tlang puya om na pa nga hi virus wanga mani tlang puya wangin antibiotics lo pek man mo lo tu ani a enga mon le ka antibiotics kan select na salutuk hi apoi thei ti hriat ta khop mai hemi kan khu zong hian bolhlo ba kan nan na hritte emo virus te mo kan cha chu te lo wangin khu ti re ngor hi tum tur ani lova hemi coden phosphate tel na khu dam doi aru theyang chi te hi khu ro hemi dry cough anti rok zale thi hemi chho ka turi ni a ana zonga i tur ani lawani hemi khak chuak ang chi a chonin coden phosphate tel nang chi hi man lo tur te na ni chu kha apoi zok the ani alan chudan zirin vung le na ti je om thei te hemi thok na do ti zau thei chi te khak ti chuak tam tu chi te oma a du e got hi athalowa nau te le nau pang om na le om chan le alan chudan hi puitling nen hian ai nang de reng maya nau panga chuan an taksa in na do le the na khol ala chak tok lo wangin puitling angin enga an tuar theilowa an kai ma bi ka mezial khu hemi boruak bollo pollution kan ti te vaivut khu te hi tir lo apoi mo a an nar chunga nap tue tam biau chonin zoite le dim te a emi mucus sakar manga hip chua te tha a nau te le nau pangchu etianga an om hianin ngai thalo turani a thok pianga om ri khriap in hengi huizing le chest cramps ten ti a nge thok khar sat na ne in tin an thok zong a big takin boruak an hi blula zonga hemi nak ru in kar le ngong vel vunte a khwar hian in an khosika san viau chuan tin nar bar hoka an thoka boruak an hi blula ya hemi nak nem khwar le lai nak ru in sep dora an thok in vai do ruai chiang lo do ruai an omin tin an ring hemi an ngong a khong tlat chuan an ka chung arawa azun le mitui emo atlem emo a om lo emo chuan an hui emo tin emo a pol emo duk deu emo chuan hetianga nau te le nau panga domani chuanin arang lama dam doina kalphui apoi mo le ani thlathum area omna hi omna benvon a hriat ani a omna benvon om chan tamber chu mezia zung satle mezia zu zumi bula om tam second hand smoking anti mai himi wang he ni a abak chu nat na hrik wangte virus wangte borok bolhlo pollution wangte thilrim na le chemicals khu hi tam wangte vaivut khu hi tam wangte yang ta poni theya alan chuadan khu le om nok re hlei theilo thori hriap thok zonga chuap nok om nok kan tiang chi te khosik ser le voti na oman no deutlat hemi tai ti mayang saptong chuan thok har sa angte rok thip te thoha te luna taksana them thum te nar thi te sinus na sinusitis kan ti te hetiang te hian lang chuak theni omna benvon kan ti le hemi chuap ti mura boruak in no khom he hi saptongin imfai sema antia hemi om kop chuanin puitling thoha aven pon kan ti COPD chronic obstructive pulmonary disease hi thlen fo thina hemi COPD a chuanin kan chuap chunga boruak bom te takte te hengi alveoli antia ami hi oxygen le carbon dioxide in thlak thleng na mun ani a COPD a chuan hemi alveoli te hi a chia a
a fan tawak thina hemi rubber fan a rule kan tiang hianin kha nge a fan let le thethalo thina ngai ka ole thethalo ba heti ga chuan chuap tu miura bo ruak ai no khoma he hian tho ha le tho khar satna a thlen thin ani omna hi en ko that lo chuanin nan na hrik en tirnan mycoplasma pneumoniae te bordetella pertussis ti pneumonia le khu hi piname animaya imi thlen tu hi etiang te hi chuap chung ri la alu ta pneumonia te thlen thina nat na hrik te hian chuap do ta tuitling ei chuapa tuitling kan ti te heng te hi asiam thei boka a vena le en kol na masabe chu mezial lu zuk lo le mezial zumi bula lo hini a fai taka ku silthin poimo a han chu virus wang ni te pokan ti photo ka covid-19 te po virus ani a ku sil poimo mei khu mezial khu vaivut khu ami petrol te diesel le thilrim na ha nan na ya tam lo turani tin kholai kan chu in mai tuam na face mask panthin atha hi covid-19 mai ni lowa hemi pneumonia te bronchitis homna ritlang hetiang ven hetiang laka hianin mai tuam na face mask hian min veng ti hriat turani in lama in kol na tle man soila homna hi anasat lo chuan in lama in kol ve the ani a asayang khan anasat chuanin bacteria wang te ni chuan antibiotics te ngai thin a tin ati zia omna a chhok na tur te pu kha om ve poka so thing ti som le long par di ai zat ve ve in thir fian te chan ve hi tuisa no khata tela cho ko ya cho a adai de huna in thina tha a he ni kata voi ni thum voi ni vela theya purun wa zungli vel den soma emi bong tu te chuan sowa khami no khata tela zamudona in thin a tha a chuan tuisa hi baketa emo nge no lien dewa mo da a eucalyptus riak hemi a oil hi kem farlinga rukvel motela khakha hruk puana lu khu a ti khanin a hu kha hi blu a tha a chuan tuiluma khoizu le nimbutui tela in thin te po a tha a nimbutui tuino khata nimbutui thir fian te khat le khoizu thir fian te khat atok velang engte po tha a heng ba ka hian thil ol sam deuh mai tuilum chi ala hrok thua te po hi a tha phian mai tuna in lama in en kolna te kha a chin che ila an te kha atangkai ve em em ni ti riat tu rani